Siyanibingelela umfundisi uSenzo Myeni lo esibusisweni Christ Tabernacle. Siyambonga uNkulunkulu aleli thuba lokuthi namhlanje sikhuluma isihloko esibalekile, umbhabhadiso wamanzi. Ningi inhlobo zembhabhadiso ezikhona, ngeke sikhulume ngazo namhlanje. Nangokwezinkolo, nangokwezindlela zokwenza, ziningi inhlobo zombhabhadiso. Kodwa namhlanje ngifisa sikhulume ngalona oyalezwe yizwi likaNkulunkulu, umbhabhadiso wamanzi. Ukungena emanzini amaningi emveni kokuba-ke sewuamukele inkosi uJesu Kristu, wakholwa, wase uyazimisela ukuphila impilo entsha ehamba ekumthokoziseni uNkulunkulu. Laphana kuMatthew chapter number 28 uJesu uyasiyaleza laphaya ukuthi kuverse 19, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, right, nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Sikhuluma ngombhabhadiso, igama elithi baptism silithola livela umsuka walo kwisiGriki from the word baptizo noma baptisma, okusho to completely submerge, okusho ukucwilisa ngokuphelele, ungene uphelele ngaphansi kwamanzi. So okusho ukuthi uma ngabe sizongena kule nkonzo yombhabhadiso, kubalulekile ukuthi sicacelwe, number 1, ukuthi ubaluleke ngani umbhabhadiso. Number 2, sicacelwe ukuthi wenziwa kanjani umbhabhadiso. Number 3, siphinde futhi sibone ukuthi kukuphi ezwini la umbhabhadiso utholakala khona. So ngifisa sikhulume ngokubaluleka kwawo umbhabhadiso. Umbhabhadiso ubalulekile ngoba uyasiphawula thina njengamakholwa, la khona sizimbandakanya nokukholwa. Sivumile ngomlomo, sayamukela inkosi, sisindisiwe. Kodwa manje-ke sesingena esigabeni la khona-ke sesithi-ke siyazimbandakanya nempilo yokukholwa, impilo entsha. Lithi izwi okudala kudlulile sekuvele okusha, uyabona? So uJesu-ke mayeyaleza la uthi-ke nibafundise ukugcina konke, angithi bese athi okholwayo abhabhadiswe. So uyayibona ukuthi indaba yokubhabhadiswa ilandela, it's a subsequent step, ilandela ukukholwa. Okholwayo abhabhadiswe, and number 2, umebhabhadiswa akaveli nje acwiliswe, kumele abhabhadiswe egameni likayise elendodana nelikamoya ongcwele. So ingaka abanye babe nento eyokuthi uma ngabe ngithi ngiyabhabhadiswa, ingani ngabhabhadiswa nje esontweni lami mangikhula, ngisamncane, ngisayingane, njalo njalo. Sesiyabona-ke manje ukuthi ziningi izinto ezikhulunywa emasontweni, mhlawumbe ukuqiniswa nani, ukubusiswa kwabantwana, konke lokho. Kodwa uma sewubhabhadiswa usuke ukwenza ngoba uyakholwa, uyamukelile inkosi uJesu, immediately after that bese uyabhabhadiswa. Sibuka-ke la ukuthi leli gama lokubhabhadisa aliliningi noma likho masikhuluma nge-Old Testament, Testament elidala. Silibona livela ligqama kwiTestament elisha lapho khona kufika inkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa livela ngoJohane umbhabhadisi ku-chapter number 3 kaMatthew. La khona kukhulunywa khona ngoJohane umbhabhadisi. You can see that now a word is introduced, John the Baptist. Kanti in the Old Testament kuba khona the prophets, the kings, the judges, uyabona, abahluleli, amakhosi, njalo njalo. Manje mase sibuka la kwiTestament elisha sekuvela elinye ofisi lombhabhadisi. Ema uzobheka akuzange futhi kube khona omunye emva kaJohane owaphindwa wabizwa ngombhabhadisi, yabona. So usibona abafundi bakaJesu noma abapostoli, abefundisi bewuqhuba umsebenzi wokubhabhadisa. So uJohn-ke mayefika uyavela ku-chapter number 3 lapha kuMatthew, evela-ke kuthiwa khona-ke yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli noqhotho, khona-ke kwaphuma kuye iJerusalema neJudiya nezwe lonke, bebhabhadiswa nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo,
uyayibona leyo nto leyo ukuthi-ke babeza bevuma izono ebese yababhabhadisa uJohane. Ngakho-ke kwathi-ke ebona abaningi abaFarisi beza embhabhatisweni, wathi kubo, nzalo yenyoka, nibone ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi sinobaba u-Abraham, ngokuba ngithi kini uNkulunkulu angamvusela u-Abraham abantwana kulawa matshe. Uyabona-ke, so uthi mina ngibhabhadisa ngamanzi kube ngukuphenduka. Yabona, so kusho ukuthi lo mbhabhadiso wamanzi umbhabhadiso wokuphenduka. You are declaring your repentance, your life of repentance, impilo yokuphenduka. Ukuphenduka kusho ukushiya. Sizosenza isihloko nje salo ukuthi what is repentance, kusho ukuthini ukuphenduka. Kodwa uma usuthi ngiyayibona impilo yami endala ukuthi bekuyimpilo yokungamthokozisi, yokungaphili ekumthokoziseni uNkulunkulu, sengiyashintsha, sengifuna ukuphilela ukumthokozisa uNkulunkulu, yilapho khona-ke usungena emanzini amaningi to make that declaration. Siyabona-ke uJesu ebhabhadiswa khona la ku chapter number 3 ku verse 13, khona uJesu evele eGalile kwafika uJohane eJordani ukuba azobhabhadiswa nguye. Kepha uJohane wamalela wathi, yimi engiswela ukubhabhadiswa nguwe, wena uza kimi na? uJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Khona wayesemvumela. So you can see now ukuthi umbhabhadiso ukhonela ukugcwalisa ukulunga konke. Ezinye izinto zikaNkulunkulu ngeke sikwazi ukuzi-understanda ukuthi kumele zenze isense emqondweni wethu ngenyama, kodwa kufanele sizithathe ngokukamoya. Uma uJesu ethi masikwenze ukugcwalisa ukulunga konke, uma ubheka uJesu ubengena umuntu ophila impilo yokona, impilo engamthokozisa uNkulunkulu ngaphambi kokuthi eze embhabhadisweni, kodwa uthi asikwenze ukugcwalisa ukulunga konke. Our righteousness inakho ukuthi ikudinge umbhabhadiso. It's one of the elements umzalwane, umuntu okholwayo kumele adlule kuzo, umuntu ohamba noNkulunkulu. Futhi uzobona ukuthi uJohane uthi mina nginibhabhadisa ngamanzi, ukhona ozayo emva kwami ozonibhabhadisa ngomlilo. So umbhabhadiso kaJohane was some sort of preparation for another baptism that was coming, yabona, which was the baptism of fire, the baptism of the Holy Spirit. So it's very important for us to understand this, and we're going to show you noma sinikhombise even kwamanye ama-scriptures ngalokhu. So uma ngabe ubheka uMatthew chapter number 3 verse 11 verse 17 uthi I baptize you with water to repentance. Let me just stick to isiZulu for the purpose of this video or this recording. KuMatthew chapter number 3 verse 11 wakhona uthi mina nginibhabhadisa ngamanzi kube ngukuphenduka, kepha yena oza emva kwami unamandla kunami, engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. uJesu loyo, yena uza kunibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Can you see that? So uJohane uthi mina nje ngiyanilungiselela, I'm giving you the first step. Ziningi izinto uNkulunkulu asafisa ukuzenza empilweni yakho, but the first step is water baptism. Right. Ngifisa ke sibuke eminye imibhalo ekhuluma ngombhabhadiso. Sobona laphayana kwiZenzo 2 uverse 38. Zenzo 2 verse 38 ngiyafisa nazo siyibuke. La khona uPetro ekhuluma emveni kokuba abantu sebelamukele izwi likaNkulunkulu, manje bemuzwa eshumayela emveni kokugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Sisibona lapha uPetro eseshumayela, uyabona, uthi repent and be baptized. Repent and be baptized. Uma ke waphenduka nje kufanele wenze njani? Ubhabhadiswe, ungene emanzini amaningi. Right. So let's look at this scripture 2 verse 38. uPetro wayesethi phendukani, yilowo nalowo abhabhadiswe egameni likaKristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona
niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Uyayizwa leyo ndaba? So uPetru uthi phendukani, angithi lowo nalowo abhabhadiswe egameni likaJesu. Kukho ukuthethelelwa kwezono. So first baptism eyokuthethelelwa kwezono. You are affirming, you are confirming ukuhlukana nesono, ukuphila impilo eyahlukaniselwe ubungcwele bukaNkulunkulu. Uthi-ke khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Kunezipho zikamoya ongcwele, kunomoya ongcwele, kunombhabhadiso kamoya ongcwele, kufanele basiwamukele. Kodwa kuqalaphi? Embhabhadisweni lona wokuphenduka. Ukuze bese-ke ekhuluma ngey'thembiso ku-39, khona iy'thembiso ey'khona ezayenu, iy'thembiso ezabantwana benu, iy'thembiso. Right? Let's look also sibuke uRomans 6 uverse 4. KwabaseRoma 6 uverse 4. La khona izwi likhuluma ukuthi uma ngabe sibhabhadiswa sikhuluma ngokumbelwa noKristu, sikhuluma ngokufa ukuthi sifile kanye noKristu. So Romans 6 uverse 4 kufundeka kanje, ngakho-ke sembelwa naye uJesu, angithi, ngokubhabhadiselwa kukho ukufa, ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni. Right? Mhlawumbe ake ngiliqale nje ngaphezudlwana. Chapter 6 uverse 1 uthi, ngakho siyakuthini na, sihlale esonweni kuze kuvame umusa na? Cha, nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuya sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazini ukuthi sonke esabhabhadiselwa kuKristu Jesu sabhabhadiselwa kukho ukufa kwakhe na? Bese uverse 1 ufundile athi, ngakho sembelwa naye ngokubhabhadiselwa kukho ukufa, ukuba njengalokhu uKristu wavuswa. Ngithi njengoba uKristu wavuswa, masiphume emanzini nathi, we are declaring our resurrection. Hallelujah. Wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Uyabona? So lokubhabhadiswa kwamanzi ukudeclare ukuhamba empilweni entsha, ngokuba uma sihlanganisiwe naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka. So uma si declare ukuthi sifile kanye naye, siyadeclare futhi ukuthi sivukile kanye naye. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni, kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Hallelujah. So that scripture is so powerful. We understand that we are associating ourselves. Siyazimbandakanya noKristu ofile wavuka. Incwadi yabaseKorinte 12 verse 13. Ake sithathe yabokuqala 12 verse 13. Ithi ngokuba umoya, ngokuba ngamoya munye, thina sonke sabhabhadiselwa sibe ngumzimba munye, noma singabaJuda, noma singabaGreki, noma siyiqila, noma singabakhululekile, thina sonke saphuziswa moya munye, ngokuba umzimba usiso isitho esinye sisodwa. Okay? So lento ke ikhuluma ngokuthi by one spirit we're all baptized into one body. So uma sibhabhadiswa nomoya kaNkulunkulu ukhona lapho ukuthi usihlanganise emzimbeni kaKristu. Ngikholwa ukuthi ke lamavesi engiwakhulumile nawe ayakukhuthaza ukuthi ukwazi ukubona ukubaluleka kokubhabhadiswa emanzini amaningi. Mhlawumbe futhi singabheka ukuthi ezwini obani abantu abavela bebhabhadiswa. Ngizobabala nje ngingabe ngisakhuluma kakhulu, uyabona. Usibuka lapha ukuthi ngosuku lwePentecost 3000 wabantu baphenduka, babhabhadiswa lapha kwiZenzo 2 verse 41, babhabhadiswa 3000. Amakholwa okuqala lawo. The Samaritans abaseSamaria abakholwa base babhabhadiswa kwiZenzo, ngoba siseduze neZenzo singayifunda iZenzo chapter number 8 uma ngabe beshunyayezwa.
shilo iBhayibheli lathi noma singamaGreki noma singamaJuda, lo mbhabhatisa uzona wesizwe esithile, kodwa iwo wonke umuntu okholwayo nje, othi ukholwa inkosi uJesu. 8 uverse 12 ithi, kepha bathi ukuba bakholwe nguFilipi eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaKristu uJesu, babhabhadiswa abesilisa nabesifazane. Siyayibona leyo ndaba, babhabhadiswa abesilisa nabesifazane. So uPaul yena himself, umpostoli uPawula, wabhabhadiswa emva kwensuku ezintathu yamukela uJesu, kade ehamba emgwaqweni yaseDamaseko lapha kwizenzo, I think chapter 9 verse 18, singayichecka nazo. uchapter 9 wezenzo, uverse 18, kwathi masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona, wasukuma, wabhabhadiswa. Yabona umpostoli uPawula lo, ngoba wayeshaya umbani kaNkulunkulu, wavaleka amehlo, waseke uAnaniya embeka izandla emthandazela, waseke ethola futhi izwi kaNkulunkulu elishoyo ukuthi cha, nangu umuntu kaNkulunkulu. So-ke lithi izwi wathi mayebekwa izandla wagcwaliswa ngomoya oyingcwele, njalo njalo. So-ke ngiyafisa-ke sibuke futhi uCorneliyu, naye wakwazi ukuthi abhabhadiswe nabanye ababengabezizwe kwizenzo 10 verse 47. uLydia nendlu yakhe yonke bebhabhadiswa kwizenzo 16 uverse 15. UmFilipi laphaya, uyakhumbula ukuthi mangabe beboshiwe, the jailer, uma esekholwa kwizenzo 16 uverse 33, zenzo 16 verse 33, babhabhadiswa abantu kuzenzo 16. Wathabatha ngaleso sikhathi sasebusuku, wabageza imivimbo, wabhabhatiswa khona lapho yena nabo bonke abakhe. Yabona, kodwa masingabheka nje laphaya siqale ku29, wayesebiza izibani, wagijimela phakathi, wawa phansi phambi kwaPawula noSila, wabakhiphela ngaphandle, wathi, makhosi, ngimelwe ukwenze njani ukuba ngisindiswe na? Bona bathi, kholwa inkosi uJesu, yikhona uza kusindiswa wena nendlu yakho. Base bemshumayeza izwi kaNkulunkulu, yena nabo bonke ababesendlini yakhe. Wabathatha ngaleso sikhathi sasebusuku, wabageza imivimbo, wabhabhadiswa khona lapho yena nabo bonke abakhe. Sizwena ngithi bazalwane. So ukubhabhadiswa kusezwini likaNkulunkulu. AbaseKorinte bayabhabhadiswa, kwizenzo 18 verse 8. AbaseFesu, ibandla maliqalwa laphaya kwabaseFesu, kwizenzo 19 liyabhabhadiswa nabo abazalwane lapho, kwizenzo 19 verse 5. Wena uzothi abhabhadiswa kanjani ukholwa, wamukela uJesu, ukholwa liphi izwi ungakholwa umbhabhadiso? Bathi ukuzwa lokho babhabhadiswa egameni lenkosi, bathi ukuzwa lokho babhabhadiswa egameni lenkosi uJesu. Kwathi uPawulu esebekile izandla phezu kwabo, umoya oyingcwele wehlela phezu kwabo, base bekhuluma ngezilimi, baprofetha. Yayibona ngithi bayakholwa, bayabhabhadiswa, behlelwa umoya oyingcwele, behlelwa namanje nayizipho neziphiwo zikamoya oyingcwele. I pray that this becomes also a realization in your life, an experience la khona uzowezwa amandla kaNkulunkulu as ungena enkonzweni yokubhabhadiswa. As uqala unyaka, ungawuqala kahle ubhabhadiswe. Yebo, ophendukayo uyabhabhadiswa, ingane ayibhabhadiswa iyabusiswa. Owamukela uJesu immediately akamukele uJesu, abhabhadiswe ukuze akwazi ukuhamba emandleni kamoya oyingcwele. Nomzalwane osehlehlile enkosini, wakuphila ukungakholwa, esezibuyisele enkosini, singabefundisi siyakurecommend ukuthi kuyakube kuhle mayese eyibuyisele, sethi ngiyabuyela enkosini, akwenze lokho, kodwa akuyona impoqo. Umbhabhadiso esikhuluma ngawo namhlanje ilo ongena emanzini amaningi, usho ukuphenduka. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi le ngcaciso ibe usizo kuwena
nasohambweni lwakho nje lokukholwa. Ngiyacela uphinde ungilandele ngoba kuningi uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami ukuthi ngifundise ngakho. Okubalulekile ukuthi ukukholwa kwethu kuqiniswe kuye phambili egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen.